reka tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza cyane bakunzi baragaraze Africa. Twizera ko aho muri hose mumeze neza cyane, Imana ikomeje kubarinda. Twizera ko mukomeje gukora byinshi byifuje kugeraho muri uno mwaka. Dore umwaka urasoje, uyu mwaka tuwutangira twababwiye ngo ni mwihinego murebe niba uno mwaka mwawusoza hari ikintu mumaze kugeraho cyangwa se intego zanyu mumaze kuzesa. Ubwo rero twizera ko nibura ibyo mwiyemeje niba bigeze nko kuri 80% cyangwa se 85%, yewe niba waranabigejejeho 100%, wicare wigurira akantu wishimire ko nibura umwaka utoboye ibintu byawe warabisoje. Ubwo rero kandi nawe niba utarabigeraho ukomeza ukora uko bwije no ko bukeye ukore, biza ko umwaka uzasoza neza muri rusange. Ngira ngo kuri Ragaraze Africa nta kiri tubagezaho uretse amakuru agezweho mu bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko ngiye tubana mu mikino. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi nje ngo tuganire kuri El Clasico ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo yabaye, ariko ngira ngo tuyisesengureho cyane ko abantu benshi ntabwo babashije kumva ibitangaza byabaye kuri Real Madrid. Ni gute ikipe bavuga ngo ni ikipe iri mu makipe ari guhatanira kuba umukinnyi wabo yatwara Ballon d'Or, ikipe ifatwa igakubitwa n'indi kipe ibitego 4-0. Ni donc uko byagenze urugendo rwawo, mbere y'umukino havugaga iki, nyuma yaho havugaga iki, mu mukino byagenze bite, byo tubazanira kuri Ragaraze Africa tukababwira uko byagenze muri rusange. Mu busesenguzi bwinshi nibwo tubazaniye, twizera ko muri bwagerwe muri rusange. Ntabwo nyine ndi nitangariza, ariko sindi nyine ahubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye, akaba ariyo mpamvu mwakiriye kuri Ragaraze Africa. Ikaze. Murakoze cyane Desire, muri kumwe na 07. Tugiye kugenda tubana ku byagiye biranga uyu mukino wahuje ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya FC Barcelone, bikarangira Real Madrid bayikubise ibitego 4-0. Akaba ari ibintu watekerezaga mbere ko wenda tubabwira mu mukino wowe ni ibintu watekerezaga ko ikipe ya Real Madrid yatsindwa ibitego 4? Niyo ntekereza ko iri butsinzwe, ntabwo nari gutekereza ko yatsindwa ibitego 4-0. Wenda 2-3 kimwe kuri 2. Ntabwo natekerezaga ibitego 4-0. Reka tubwire abantu ko mbere y'uko uno mukino utangira, ikipe ya FC Barcelone yari ku mwanya wa mbere. Ngira ngo imibare urayifite aho ngaho, nimwizera ku muntu wenza kwita statistique imibare ubu yifite. Ngira ngo ikipe ya FC Barcelone n'ubundi yari iri ku mwanya wa mbere, yarushaga Real Madrid amanota agera kuri ahari na 3 na 5 na 8. Yego na 3, kubera ko ubwo Real Madrid ifite 28, Barca yazamutse ifite 30. Urumva na 3 birushaka. Yego, ubwo rero kugira ngo ino champion ikomeze gukomera cyangwa se bikomeze kuryoha, nuko byagombaga kugira ngo Real Madrid yizere ko yakomeza kuguhangana n'ikipe ya FC Barcelone, nuko yagombaga gutsinda no mukino. Ndetse niyo abantu bapimaga mbere y'uko no mukino utangira, ngira ngo aba umunzani minshi cyangwa se umunzani wahengamiraga ku ikipe ya Real Madrid, cyane ko bahuzaga n'ibintu byinshi bizaba. Ngira ngo ku munsi w'ejo kuwa mbere nibwo igikombe cyangwa se igihembo cy'umukinnyi wahize abandi ku isi Ballon d'Or kizatangwa. Amakuru menshi cyangwa se byinshi bivuga kuri kino gihembo, ngira ngo twagiye tubigaragaho kuri Ragaraze Africa, nuko igihembo cyerekeza kwa Vinicius Junior. So rero bakavuga bati iyi kipe ishobora gutsinda, igatsinda ikipe ya Real Madrid, maze ya FC Barcelona, maze uburyohe bukaguma mu bundi. Nyuma yo gutsinda FC Barcelona bakaba no kwandura bagatwara Ballon d'Or, bikaba ari ibintu byiza muri rusange. So ariko ibyo bakabihuza no kuba by'umwihariko muri mu cyumweru gishize cya Champions League, ko amakipe yose yari yitwaye neza, aho ikipe ya FC Barcelona yari yatsinze ikipe ya Bayern Munich ibitego bigera kuri 4 ahari, 4 kuri 1, ni 4 kuri 1. Hanyuma ikipe ya Real Madrid yari yatsinze Dortmund ibitego 5 kuri 2. Ngira ngo twari twabigarutse muri rusange, ariko no kuvuga ngo na amakipe yombi yarari muri form. Ngira ngo kuri statistique twaze tureba ku munsi w'ejo, twabonaga ko gutsinda kwa amakipe Real Madrid yari kubiye nibura 37%,
hanyuma FC Barcelone ifite 36 kunganya biri hagati ya 20 na kangaye gutyo nyine bivuga ko nibura gutsinda kwa Real Madrid ariko gushoka muri rusange. Hanyuma ibyo abantu batekerezaga siko byagenze mu kibuga ngira ngo umukino waje kurangira ikipe ya Real Madrid itsinzwe ibitego bigera kuri 4. Icyo twababwira nuko ibi bitego byose byabonetse mu gice cya kabiri. Ndagira ngo twinjire mu mukino cyane ko ari umukino abantu benshi bakurikiye haba ku radio ndetse no ku mateleviziyo yabo muri rusange, ariko icyo tuje gukora ni ibyo mutamenye kuri radio, ni biki kuri radio batavuze, ni biki ku mateleviziyo mutigeze mwumva dushaka kugarukaho muri rusange. Ni igiki cyateye ikipe ya Real Madrid gutsindwa ibitego 4 mu gice cya kabiri muri rusange. Mbese mu gice cya mbere Real Madrid yitwaye ite? Ndagira ngo mpe umwanya mugenzi wanjye kugira ngo nze nanjye mu kanya mbabwira ku gice cya kabiri. Ndagira ngo mubaze mbese mu gice cya mbere Real Madrid wayibonye nk'ikipe yari imeze ite muri rusange? Ni ukuvuga ngo twabanza twahera hanze y'ikibuga. N'ubundi navuga ko abafana b'ikipe ya Real Madrid bari bafitemo ubwoba kubera ko ikipe ya Real Madrid niyo yari yakiye uyu mukino kuri Estadio Santiago Bernabeu. Yego. Ubundi ubusanzwe yakira abafana yo bayipfutse yakira abafana 83,000 n'abantu 86. Yego. Ariko abafana bayirimo bari 78,192. Yego. Ukaba ari umukino wasifuwe n'umunya Espanyol witwa Sanchez. Ubundi Sanchez muri Espagne ni izina nka Habimana. Yego. Ni izina mbese bakunda kwita cyane. Yego basamu donc ni izina ryitwa ngo Habimana kuri akuntu amazina y'abanyarwanda ameze. Yego. Mu gice cya mbere twavuga ko ari nta byinshi byabayemo bikaze. Yego. Usibye wenda nk'igitego Vare yanze bikitwa ko Mbappe yari yarariye ku munota wa 30. Noneho biza kurangira igice cya mbere kirangiye ikipe ya Real yagerageje kureba mu izamu ariko igitego baracyanga. Igice cya mbere kirangira ari ubusa ku busa, abantu baravuga nyine nta muntu wizeraga ko umukino warangira ari ibitego 4 ku busa. Yego. Umupira ugitangira ikipe ya Barcelone ikora impinduka. Lopez arasohoka maze De Jong arinjira. Noneho ku munota wa 54 no ibitangaza byatangiye kuba aho ikipe ya Barca yaje kureba mu izamu ry'ikipe ya Real Madrid. Umukambwe Robert Lewandowski atsinze igitego cya mbere ku munota 54. Yego, guturuka mu ikipe ya Bayern Munich bavuga ko ari umusaza, ari umuntu ushaje, abantu batamwemera bavuga bataje gukora iki muri ya kipe y'abana. Barongera basubiramo ko ari umusaza, ahita babwira ngo nubwo ntazi ibitego ndacyabifite mu maguru. Ku munota wa 56 yongeye gushyiramo igitego cya kabiri. Yego. Kipe ya Barca nako ya Real yese ikora impinduka. Modric arinjira, Tuchemeni ahita soka. Na Barca nayo ku munota wa 65 ita ikora impinduka. Casado asimburwa na Orum. Yego. Kunde ahabwa ikarita y'umuhondo ku munota wa 69. Na Martinez wamwongeza indi ku munota wa 75. Diaz asimbura Kamavinga ku munota wa 77.
maze ku munota wa 77 ikipe ya Real yongera kurebwa mu izamu ku nshuro ya gatatu. Ibitego bibiri bari bavuze ko babitsinzwe n'umusaza, noneho n'umwana nawe aza gutsinda igitego cya gatatu. Junior bazi kumuha ikarita y'umuhondo ku munota wa 80. Beno nawe ahabwa umuhondo ku munota wa 82 n'umusifuzi Sanchez yarekuraga amakarita yatangaga nk'imfashanyo. Habimana yatangaga musifuzi Habimana yatangaga amakarita nk'utanga imfashanyo. Noneho Rafinha uza kurangiza umukino ku munota wa 84. Yego. Ubundi Santiago Bernabeu batangira gukora akantu ko gusohoka wabareyo urusorongo gake gake batavuga gake gake batavuga basohoka wabareyo nuko umupira urangira ari ibitego 4-0. icyo njye nashaka kubaza by'umwihariko n'abakunzi wenda baragraze Africa bashobora kuba bari kwibaza, hari nk'umuntu ushobora kuba yibaza ngo mbese kuba Real Madrid yaraye itsinzwe ibitego bine na FC Barcelone hari ikintu bishobora kuba byakinfluensa kuri Ballon d'Or izatangwa, amahirwe menshi yahenganiraga kuri Vini, mbese hari ikintu gishobora kuba mbese kuba uno mukino wa Vini utakaje cyangwa se nta n'igitego yatsinzemo ndetse ikipe igatsindwa isuzuguye kuriya, hari nk'impinduka zaho Vinicius akaba atabona ino Ballon d'Or wenda nko mu jisho ryawe uko ubibona? Nta kintu byahinduraho kubera ko n'ubundi ibyo yakoze ntabwo bari burebere ku mukino waraye ubaye, azarebera ku mukino yarangiye. Kandi nk'uko bizakata twagarutseho birazwi kazayihabwa, numva nta mpinduka zabaho zo kuvuga ngo barayemwimira, ntabwo yari finali ngo uvuge ngo hari igikombe yabuze, nta kintu cyatuma ayibura. Yego. Hanyuma umutoza wa Barcelona Hans Flick no kuvuga ngo azanye system isa nkaho abantu bari kuvuga ngo ni imvange, ngo ni hybrid y'abanyespanye ndetse n'abadage, yarayivanze ku buryo abantu ngo bari gutsindwa mu buryo batabasha kubyumva neza. Ko makuru avuga ko Real Madrid ari ikipe ikunda guhozaho cyangwa se ikunda kwataka, hari icyo ubona Real Madrid izabasha gucalenginga kuri no mutoza uje gutya uteye ubwoba uri gutsinda amajya n'amaza? No kuvuga ngo uyu mukino uko umeze, ikipe yatanze indi kwinjira mu mukino niyo gutsinda. Yego. Iyo kiriya gitego Mbappe yatsinze iyo VAR itaza kucyanga, twagakwiye kuba tuvuga ibindi. Yego. Kubera ko yari kuba yitanze kwinjira mu mukino. Nuvuga ngo El Clasico zose ikipe yatanze indi kwinjira mu mukino niyo itsinda, niyo itwara amanota. Yego. Suko Real Madrid yari iri hafi cyangwa se itari ifite abakinnyi babo, ahubwo FC Barcelone yayitanze kwinjira mu mukino. Yatanze kwinjira mu mukino kandi mu mikino yari yarangiye itanu yari tubariyemo n'uwaraye urangiye, ikipe ya Barca yari yabashije gutsinda imikino yose uko ari 5 kandi itsindamo ibitego byinshi, kubera ko yaraye itsinze ikipe ya Real ibitego 4-0. Erukaga gutsinda Bayern Munich ibitego 4-1. Ku itariki 20 z'ukwa 10 yanyagiye Sevilla 5-1. Itsinda Alaves ibitego 3-0. Itsinda Young Boys ibitego 5-0. Urumva hose yagiye itsinda ibitego byinshi. Mu gihe ikipe ya Real yaherukaga gutsinda Dortmund 5-2. Itsinda Celta Vigo 2-1.
itsinda Villarreal 2-0, itsinda Lille igitego 1-0. urumva ko ikipe ya Real n'ubundi atake yayo ntabwo ngeri iri hejuru tugereranije na atake ya Barca cyane. Credit nyinshi zagiye ku mwana witwa Lamine Yamal ukomeje kwigaragariza isi nk'umukinnyi ni Messi wahazaza rwose ngo n'umukinnyi mwiza cyane isi ifite muri rusange. Ari ukuntu umukinnyi aza ariko bikarangira azimye kubera ko na Neymar kavuga ko na Neymar nawe ariko yarameze ariko imvune nako hanze y'ikibuga bigenda bimuvangira bituma tumubura burundu. Ikipe ya Barcelone irayoboye n'amanota 30 yego, ariko ikaba imaze gushyiramo intera y'amanota 6 no kuvuga ngo ni imikino 2. Ikipe ya Real Madrid ifite 28, Villarreal ikagira amanota 21 ku mwanya wa gatatu, Atletico Madrid nayo hafi aho n'amanota 20 ku mwanya wa 4, Real Betis n'amanota 18 ku mwanya wa 5, ku mwanya wa 6 Atletico Bilbao n'amanota 17, Marorsa n'amanota 17 ku mwanya wa 7, Rayo Vallecano nayo ikagira amanota 16 ku mwanya wa 8, Osasuna ku mwanya wa 9 n'amanota 16, mu gihe Sevilla iza ku mwanya wa 10 n'amanota 15. nuko urutonde rwa shampiyona ruhagaze muri Laliga. Yego, reka wenda tunasoreza ahangaha ariko ndagira ngo umpari impungenge abafana ba Real Madrid bumva ko byarangiye, ndetse koko tuvuge ko Barcelone yamaze gukabugo byarangiye cyangwa biracyashoboka ko Real Madrid yava inyuma igakora ibitangaza amanota 6 ikayakuramo ndetse ikanarusha ikipe ya FC Barcelone. Ukurikije uko Barcelone yibona ndetse na Real Madrid, niki wabwira umufana wa Real Madrid muri rusange hanyuma tuzusoze ikiganiro cyacu? No kuvuga ngo biracyashoboka ya makipe ajya agora Barca ntabwo barahura. Za match za Celta Vigo ntabwo ziraba ngo Celta Vigo itungurane banganye cyangwa se ibatsinde. Bavuga ko bitararangira kandi haracyari kare. Yego, ntabwo abafana ba Real bavuga ngo igikombe twakibuze cyangwa aba Barca bavuga ngo igikombe twagitwaye. Yego, reka tugushimire ndetse dushimire n'abakunzi baragaragaze Africa, twizera ko bumvise byinshi byaranze no mukino, haba mbere y'umukino ndetse no hanze na nyuma yaho uko umukino umeze ndetse n'uburyo byifashe muri Laliga cyangwa se championa ya Espagne. Twizera ko rero mwaryohewe cyane, ikindi kandi mwibuke gukora subscribe. Twizera ko ibintu bizakomeza kugenda neza, twubaka umuryango mukuru wa Ragaraze Africa. Imana ibaho umucyo cyane, turabakunda. Ciao.